Ka Ginger Hills Development Society ringkat ka jingat lang ka Khublei Germany kila penlong ka jing ai dawai a ni free check up camp ha ka shnong Saphai ha khat pratrik yayong ha ka ni ka jing ai dawai a la wan shimbenta kumban rius pa tam ki nongshong shnong ka shnong Saphai bat ki wedi ki shnong bamarjan ki jingsumar ki kentop na do ka jing pet benia e ki khman ki beniat ka jing test HIV bat ki wei na lor la a jing hikai ki nongshong shnong ha lor ka koi ka kya u wa he shnong ulaya ro e ka sen jam jong ki te ki seng ban shakri ha ki than nong kendong ha ka ni ka sngi la don lang ru u president ka Khublei Germany u Gerhard Albert u director ka JHDS Father Manbha Pakem u coordinator ka JHDS ba Dennis Kurkalang na lor ki wei the nurses, all who are helping here, not only in the first line, in the second line, behind the curtain, so to say. And I think it's really good that we found as well somebody in Germany, a good friend of ours, who is sponsoring the day for you. And this way we can have a good collaboration between JHDS and Khublei Germany. And I wish you a wonderful day, and hopefully you get a good check-up, and if needed, as well some medicine. Kwa kanai pitch pangini. Kani ke Ginger Hills Development Society, toman ko society yang ke JHDS. Tinak benta gitu ki Catholic, ke tip api jimot JHDS. Nah, bentok Catholic makani to ke society yang ke balang Catholic hapo JHDS, hapo Ginger, ke wapat ya ki kam met to ri kam sim ri kam met ki we to wa ka chaj baganang we to wa ka chaj baganang da penyaj ya ka barato PAC baga sa asniang PAC ke pelai de ke society yang ke balang but em ki kam ki walai we to wa ka rep ka riang ka thum ka tep ka ri jingri nang nete ka thum tip nete ki training chapang uchna uchna ke nagbanta wo ik training sa ki sur kiwa bunjai kamala ki la se heni la manchwa em ki wala ye heni e gumjo chapang kapure puthi ko to wa ga jing chana ye ki score ha ki thau go pher bat ke jing rap sponsorship nagbanta ki khna ulai score te ni chnong la em hi ka tu ka ngut kiwa yo jing rap nagbanta ulai score te mi yo ro dan re ka pa yi tu ni Tegani ketika ke society amoto yang ke JHDS. Man gasngi gi yo ma la perdi yang piong ala iwaro ha kamet ka phat yang ikitiki knyang kujut ma tang wahal da ketika bor met yang ikwa gi be ku ya le ikitiki chat kujut le ne kitiki knyang kwa kit hasula hathat hakti lana huwaro ma hala ketika bor kita kicipai yang kasnam yang tahada ya chamma kanai wa kini kijak nyang tangwa amru kujut wato ketika bor kicipai habo kasnam yang gi kiwale gi bam ye kitiki knyang kujut ku am habo kamet yang hala telot kamet yang nawan hala am kam ginu kijak kujut kiwaya bi dadap ong pi ka kujut tipi de ka kujut tipi to ka kujut kuya bi dabli tenawan am ka tu ka kujut kwa jo snyau pi chapang ka HIV and AIDS jo snyau pi ka ka kujut HIV snyau benong dabli te am nuan waro I datip I chapang ka kujut COVID tipi nong yo katu ka kujut kuya bi tam haro te nalor kita le nang am nuan sikiwi kijai kujut kam ke malaria bi ngomong bi germa bi nong manda dat umat cuman tu dat umat ye ki beru pada em yo niu kujut malaria dap ku dat he kita ku em kujut dat nun ku sekiwi kium em kani ka kujut le tang haladat lot kam bormet ke yang pi kam ong atane halat lot ka bormet ke yang pi ke yang hita ile da yo kani ka kujut malaria